Sanibonani guys, igama unqobeleni Buthula Mazibela e-homecoming ngomhla ka-10 February. Umakazi Thuku beloku ejuqa-juqa-ke esiswini laphaya ekhala, kubonakala nje ukuthi hayi sengathi ukugula kumbambe phansi. Uzethu bethi ukusondela nje eduze kwakhe amchilizele le kude efuna nje ukusizwa ungaphela. Yo guys, uzethu ubonile ukuthi-ke kungcono khona acela ahambe yomkhelela amanzi umama ngoba uyambona ukuthi ngathi lento emdla esiswini imqeda amandla ngoba siyaphalazana nokuphalaza. Ufikile kungana amanzi waphuza umama. Uzethu kaphoqa ukuthi aphumeke emsebenzini laphaya okuhambeni clinic. Uthe mefika khona-ke wonke umuntu umjabulele ngesikhulu ismile, bembuza ukuthi usefikile permanently yini ngoba phela bekade ehambile ethi ufundela ukuba i-surgeon laphaya eJohannesburg. Hayi-ke ushilo uzethu ukuthi hayi sengikhona impela, sengibuyile ngokuphelele. Kanti ukubuya kwakhe guys kuzoqondana kabi nosuku la iguli izobe ithululeka. Kuqubuke nje ukugula okumangalisayo guys, wonke umuntu ukhala ngesisu. Umakazi ethu akayedwa, ingane zesikole bezifika zidedelana, kufaka ama-drip ngapha nangapha. Ozethu nonesi behla benyuka guys, befuna ama-IVs ngala, bethi basabheka ama-IVs, ama-drops because wonke umuntu bengathi dehydrated. Guys, kwaba nesimemezelo esikhulu-ke laphaya kwaShwabi Tavern ngoba phela uShwabi njengomphathi walapha kulesa sigodi bekumele afike ney'mpendulo zokuthi kungani beshodelwa amanzi. uShwabi uzamile ukuchaza, washo ukuthi uzokhuluma nomasipala kodwa ngathi inkinga isemapayipini, amanzi awabonwa. Kuphuza amanzi-ke angcolile-ke abantu basesigodini sase-Okhambeni okumele bebawabilise kuqala ukuze-ke kufe konke ukungcola okukhona emanzini. Nango-ke uMaNkwanyana guys, uyafika endlini uyabuza kuma wakhe ukuthi hayi bo ma, la manzi wabilisile yini? Ngaze ngafa ukoma, uyazi ungamane nje ungilayithe ngivuthe. Hayi uMaNkwanyana siyamazi-ke guys ukuthi uhlezi njalo nje enobugebengunyana nje, ukhona into engahlangani nje kahle ngayo. Kwesinye isikhathi ukakhuluma into kodwa ebe namanga kodwa enze ngathi uqinisile kodwa azi kahle ukuthi unamanga. Hayi-ke guys, kusho ukuthi umuntu omdala akusho ukuthi unamanga, kuthi uyaphosisa. So sizothi uyaphosisa umama. Guys, umane nje wathi amanzi wabilisile kodwa kubonakala emehlweni ukuthi uyagwajaza ngathi nje awadlulanga nhlobo lawa amanzi eketeleni noma ebhodweni. Guys, uMaNkwanyana-ke wathathela amanzi ngojeke wathi nkunzi waphuza waqeda wathi hayi bo guys. Emva kwalapho-ke guys-ke esibhedlela-ke bekusalokhu kungenile abantu bephuma kodwa uMetron bengasuli neze ukuthi indaba isemanzini. Ubethi nje labantu abangenayo nje bayibanjelwa ama-drugs, abanye babo nje bebeyibhemela amahunga, abanye babo nje bebekade bedla ukudla okuyijunk guys, kakhulukazi ingane zesikole bethi nje zidle ujunk ingakho igula kangaka. Kodwa-ke onesi bebekuphikisa konke lokho bethi hayi bo labantu abanawo ngisho amehlo abovu, into abakhala ngayo nje ukoma, bakhala nje nangokuthi isisu siyabajuqa. Guys, uzethu ubuzile kumntwana oyedwa wesikole ukuthi udleni, wathi ngidla amagwinya kaMama Khumalo. Wathi hayi bo, amagwinya kaMama Khumalo? Uma akawadla amagwinya pho indaba ugule kanje njengoma? Hayi bo guys, wabefona ungaraje wathi wezethu uphuthuma ekhaya, ngeke sibi isimo nguma. Wathi ngenze njani ngoba neguli zami la zibambekile, ngeke ngikwazi ukumane ngize lapho, hlala naye umphuzisa amanzi ukuze angabi dehydrated. Wathi hayi bo zethu ngiyakudinga woze ekhaya. Yo, ukuthi aliqhume ikhanda likazethu guys, efunakala left right and center. Engazi nanokwazi ukuthi uzobasiza kanjani labantu ngoba okwamanje akakatholakali ukuthi kahle kahle yini le ebagulisayo. Guys, akupheli-ke lapho, sefika nje guys uzethu laphaya ekhaya kubo ethi uyamota futhi unina anqaba guys. Wathatha amanzi uzethu axutshiwe phela-ke nezinto zakhona ukuthi-ke akwazi ukuthi-ke aphuze umama abe ngcono. Umama wamane wayidusha inkomishi yamthela iy'ngubo zakhe uzethu, kubonakala nje ukuthi uyamnyanyisa uzethu nje ngisho nokuba la eduze kwakhe. Guys, uzethu-ke umane waphela namandla, wamane wakhala straight ebona ukuthi unina ngendlela amdinile ngayo akafuni ngisho ukuthi amsize nje ngisho ekugulela ukufa. Guys, hey, iphukile inhliziyo yaloya mama ukuba uzethu wayazi ukuthi uma wakhe uzoba disappointed kangaka. I am sure wayengekaqalaze ngisho with-direction kaSifiso indoda eshadile. Guys, akupheli-ke lapho, le kaShwabi uMangcobo-ke uke wathola ama-customers amabili-ke namhlanje efuna ukwenza ikhanda. Uzamile ukunqaba untombo, washo ukuthi yena akanayo isalon kodwa-ke la mantombazane bekade desperate, esho kahle ukuthi-ke kune-function enkulu emsebenzini namhlanje kanti afuna ukuba mahle. Guys, ngenxa yokuthi-ke ugel une-passion yokuluka amakhanda abantu, umane wahamba waya kungaraje wamcela ukuthi phela amgoqele uShwabi.
washo ukuthi yabo nje ushobe mase sezofika endlini enza sure ukuthi amlibazisa ungazise futhi nami ukuze-ke ngikwazi ukubaxosha labantu ngeke ngikwazi ukuthi ngibalukele la ethaveni kuzomele ngiye nabo ekhaya ngibalukela khona kodwa unginikeza ama-tip ups phela mekuwukuthi usiyasondela ushabe ukuze engingangifici nginalabantu luka amakhanda uzocasuka kabi bebona ukuthi ngivulela ibhizinisi lami eceleni. Hayi ngampela-ke guys ungaraji wavuma wahamba-ke uMaNgcobo wayebaluka-ke o-girls baba bahle o-girls. Hayi impela kubonakala ukuthi kule function bazobe bekhiphe ubhozo guys. Uke wafona-ke ungaraji emxwayisa phela uMaNgcobo ukuthi hey ushabe usendleleni kade ngizama ukukuxwayisa ukuthi-ke phuma lapho endlini nalabo bantu kodwa-ke wena ubungayibambi ifoni. Wathi hawu ngaraji ungithembisile nje ukuthi uzongixwayisa wathi bengikuxwayisa futhi manje sesiduze kakhulu nje phuthuma ubaxoshe labo bantu. Guys kube late-ke usendwe izinyawo uMaNgcobo ngoba uthe nje sathi uyaqalaza nangu uShwabi wamane waqhamuka ne-strategy esisheshayo guys wenza sengathi lamantombazana bezoletha umkhuleko. Umane nje wabamba izandla hayibo wathi amen 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 awu siyabonga hawu baba izwi lakho linamandla. uShwabi nje uyafika nje uyadideka uyaxaka ukuthi hayibo unkosikazi wakhe wonke uMaNgcobo wonke uletha abantu ezobanikeza umkhuleko emzini wabo hayibo kwaze kwakusha kanti hayibo akho umkhuleko obuzolethwa lapha ya girl bebezoluka amakhanda nje kwaphela. Guys asazi ukuthi uzogcina naso yini isipinto uMaNgcobo sokuthi amtshele uShwabi ukuthi hey angisiyena housewife mina ngifuna ukuba u-independent woman ngifuna ukuzenzela eyami imali ngingaloke njalo ngikhangeza kuwena. Ngiyazi ukuthi vele wena unenkulelo yokuthi indoda kumele isebenze umfazi kumele ahlale endlini apheke akline. Cha hayi mina nginesiphiwo sokuluka amakhanda ngakho-ke ngiyafuna nami ukuthi ngivule ibhizinisi lami kube khona abantu engibasizayo ngibe nje nento engivukelayo ekuseni ethi mina. Aphela lapho-ke amazwi phela namhlanje guys ngakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time bye.